Ese intambara irashoboka? Dukurikije situasiyo turimo mu Rwanda hashobora kuba intambara? Birashoboka cyane. Abantu bakurikira amakuru y'ibintu byo mu Rwanda, abantu bazi uko inkotanyi zirwana, abantu bakurikiye uko intambara y'Ubugande yagenze n'ibintu byitwa Luwero, Triangle ya Luwero byabereyemo mu ishyamba rya Luwero, hari ibintu mu gisirikare bita ngo ibitero mbega byo kujijisha cyangwa sinshaka kujya muri detaye cyane, ariko dukurikije Kagame tuzi, tukaba tuzi ko izo ntambara yazirwanye, tukaba tuzi ko atari ubwa mbere yaba abikoze. Kimwe mu bintu bishobora gutuma ibihano bitahabwa u Rwanda ni uko u Rwanda FDLR yarutera, FDLR yarutera, hakaba ibitero i Kigali, tukumva amagrenade yaturaguritse ahantu kandi mwibuke ko agendamo abantu. Muri kunyumva neza? Iyo ntambara rero ishobora guhitana uwawe, sibyo? Ndizera ko munyumva, ntimutume njya muri detaye, ushaka kujya nganira n'abantu bafungutse, kirashoboka icyo. Ariko icya kabiri gishobora gutera intambara mu Rwanda, nubwo gifite na cy'amahirwe make, aba bahungu b'ibifobagane bamaze imyaka barwana muri Congo. Intambara zose uburyo zagiye zirangira Kagame ahamagawe n'ibihugu bya mpatsibihugu bikamubwira biti kura ingabo zawe muri Congo, nutabikora turaguhana. Akabahamagara bakarekeraho kurwana. Ariko ikintu twirengagiza, aba basore ni abarwanyi, abasore ni abarwanyi pe, bafite disipurine, barwanya intambara nyinshi, bapfushamo bene wabo. Tuzi imiryango yashize, ntabwo biga, batangira kurwana bafite imyaka 15. Ibyo byaba bakabirukanira mu Rwanda, bakazakaba mu nkambi, bakajya Uganda mu nkambi, nyuma y'imyaka 5 Kagame akongera guhamagara bakaza. Kimwe mu bishobora kuzarangiza iyi ntambara rero, umunsi umwe bazahindukira batunga imbunda i Kigali, birukankane Kagame uhora ubatenguha, akabakoresha mu ntambara z'amafuti, bashebuja bakubita hasi, akongera akabahamagara bakagenda. Icyo kintu gitekerezeho. Sinzi ngo ni ryari, ariko umusirikare n'umusirikare hari umunsi abahungu bazamera amagabo, bagahindukiza imbunda bakazitunga i Kigali, uzabe witeguye. Ngayo nguko.